Dr RUTUNGA wohejwe n'ubuhanga ngo aze kubana mu Rwanda ku byaha akekwaho akurikiranyweho bya jenoside akigera mu Rwanda atangiye kubona avuga ko nta butabera yiteza ntabwo yizeye ndetse avuga ko n'abandi bazabona bazagenzwa nk'uko yagenzwaga ubu none hakomeje urubanza rwe ariko mu buryo bushobora kugora abatarakurikiranye imizi yitangira ryarwo uwo ari we uko aburana ibyo aregwa naho bigeze n'impamvu ari kuburanira mu rugereko rukuru i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Dusuye inyuma gatoya tubanze tumenye ngo RUTUNGA ni muntu ki, uyu mu docteur yakoraga iki, kuki ashinjwa ibyaha atemera, ese ibyaha ashinjwa abifitiye ububasha ki ku buryo ari kubikora cyangwa ntabikore, ese ubushinjacyaha bwo bugaragaza ibimenyetso ki bituma bwemeza ko yabikoze. Dr RUTUNGA uri kubanira mu Rwanda yiyongereye ku rutonde rukomeje kwaguka rw'ababuranyi bagaragaza ko batizeye cyangwa badateze guhabwa ubutabera mu Rwanda. Ibi yabigaragaje ubwo yavuga ko atazajurira kandi ko n'undi wese uzaburanishwa azakorerwa nk'ibyo n'abari gukorerwa. Ni amagambo yavuze kuri wa kabiri tariki ya 17 Kanama mwaka wa 2021. Muti byagenze biti? Mu magambo avunaguye reka tubihere mu mizi. Dr RUTUNGA ni umunyarwanda wavukiye muri komini Gatonde ya Prefecture Ruhengeri mu mwaka wa 1949. Mu mwaka wa 1994 ubwo yari afite imyaka 50, Dr RUTUNGA yari umuyobozi wa Centre Régional du Plateau Central mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu buhinzi Institut Scientifique d'Agriculture Rwandaise izari Rubona ho muri komine Ruhashya ya Prefecture ya Butare. Uretse kuba umuyobozi muri izari Rubona, Dr RUTUNGA yari n'umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Université Nationale y'u Rwanda ikibaho. Mu gihe cya jenoside amaze kubona ko umutekano ari muke, yasabye ubuyobozi kumuha ababungabunga umutekano w'iki kigo cya leta, ahabwa abajandarume 10 bo kukibamo ngo hatazagira icyangizwa n'uwari we wese. Iki kigo cyaje guhungirwamo na bamwe mu bahigwaga, abajandarume babarasaho bicamo bamwe. Iki kikaba na kimwe mu byaha Dr RUTUNGA aregwa ko yazanye abishi bo gutsemba abantu, mu gihe we avuga ko ibyo bakoze abo bajandarume ataye batumye ko babibazwa ku giti cyabo kuko ubutumwa bari bafite bufatiye ku busabe bwe, yari misiyo yari izwi neza kandi isobanutse itarimo ubwicanyi. Dr RUTUNGA wari warahungiye mu Buholandi aho yari umushakashatsi muri kaminuza yagaruwe mu Rwanda ku itariki ya 23 Nyakanga mu Kakaro umwaka wa 2021. Ahita atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rumushyikiriza gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere ajya kuhafungirwa. Aho Mageragere niho aburana aturuka mu byo atemeranya n'urukiko no kuba afungiye muri gereza atarakatirwa kandi bitewe n'amategeko nacyo kirimo. Nyuma y'ibyumweru 2 yageze mu Rwanda tariki ya 12 Kanama mwaka wa 2021 nibwo Dr RUTUNGA yitabye urukiko bwa mbere abona kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Uyu munsi tariki ya 17 nibwo yasomewe. Byari byifashe bite mu rukiko. RUTUNGA w'imyaka 72 akurikiranwa ku byaha bya jenoside cyane ubwicanyi bw'abari abakozi b'ikigo ca ISAR yatwara nk'umuyobozi abandi batutsi ngo biciwe muri ico kigo no mu micungararo yacu. Ibyo byaha arabihakana akavuga yuko apfunzwe hadakurikijwe amategeko. Iyi nkuru tuyibaze umugenzi wacu Ive Bucana ari Kigali. Umucamanza yatangaje ko hari impamvu zikomeye zituma RUTUNGA akekwaho ibyaha byose uko ari 3 akurikiranyweho, bityo akaba agomba gufungwa iminsi 30 mbere yuko urubanza rwe rutangira nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha. Umwunganira yari yatanze inzitizi ko uwo yunganira afunze binyuranyije n'amategeko ashingiye ko afungiye muri gereza ya Mageragere i Kigali kandi ataraburana urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibi nabyo urukiko rwabiteye utwatsi ruvuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye acumbikiwe muri kimwe mu byumba by'iyo gereza byiswe ko ari ibyumba bya VIP, nubwo ngo atari urukiko rwahamushyize ariko ko bikubiye mu masezerano yasinywe hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubuholandi mbere yuko yoherezwa mu Rwanda, ngo ibyo byumba bikaba kandi byaragenzuwe bikanemezwa n'abagenzuzi mpuzamahanga. RUTUNGA w'imyaka 72 y'amavuko yari mu rukiko we n'umwunganira ubwo urubanza rwasomwaga. Ibyaha aregwa ni 3 harimo icyaha cya jenoside. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko muri 1994 yagize uruhare mu bwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi b'ikigo cya Izari ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi barenga 1000 biciwe ku musozi wa Gakera i Rubona.
icyo gihe niwe wayoboraga icyo kigo cya leta cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Yemera ko yatabaje uwari ukuriye intara ya Butare muri icyo gihe ngo amuha abajandarume 10 bo kurinda icyo kigo cya leta ngo kuko cyari cyatewe. Gusa asobanura ko nawe yababajwe nuko abo bajandarume batakoze inshingano zabo bakijandika mu bwicanyi, ariko ko atari we wabazwa iby'ubwo bwicanyi ngo kuko icyaha ari gatozi. Nyuma y'isomwa ry'urubanza namubajije niba agiye kujuririra icyo cyemezo. Mu ijwi rikarishye yagize ati sinzajurira kuko n'abandi bose niko bizabagendekera. Ese ubwo yaburanishwaga mu minsi 5 ishize, ndavuga ku itariki 12 Kanama mwaka wa 2021, byari byifashe bite? Yaburanye iki? Mu Rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu busabira Dr RUTUNGA ukekwaho ibyaha bya jenoside gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Eric Bagira ubusa yari mu rukiko. Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba bwana Dr RUTUNGA afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sofonise bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana RUTUNGA afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi, n'uburinzi bwe nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubu akurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko RUTUNGA afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko RUTUNGA adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuholande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Muhanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Bwasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga RUTUNGA kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maître Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, RUTUNGA yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa akeka ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega RUTUNGA ko mu mpera z'ukwezi kwa 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi IREME yagize uruhare mu mfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri IREME kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 200. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'intera hamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa niyatangaje RUTUNGA maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko. Umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abahezanguni mu gihe kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya IREME cyatewe n'abagizi ba nabi.
ahakana ibyaregwa byose akavuga ko no mu manza zivuga ku byaha byabereye kuri zari rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigizemo uruhare, akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri jenoside, avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze, avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholande, ni nimero ya 4 mu maze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venant Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 8. Rutunga Venant bigaragara ko akuze yaje mu rukiko yambaye imyenda isanzwe itari y'abafungwa ari kumwe n'umwunganizi we. Mu rubanza umwunganizi we yabanje kuzamura inzitizi z'uko Venant Rutunga afunze binyuranyijwe n'amategeko ngo kuko afungiye muri gereza ya Mageragere kandi akiburana iby'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko itegeko risobanura ko nta muntu utangira kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo afungiye muri gereza. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rutunga adafunze ahubwo acumbikiwe imageragere mu byumba byabugenewe bya VIP muri gereza kandi byagenzuwe n'indorerezi mpuzamahanga ngo bikaba binakubiye mu masezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubuholandi mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rutunga akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyaha cya jenoside, ngo muri 1994 yagize uruhare mu bwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi b'ikigo cya Izari yayoboraga ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi barenga 1000 biciwe ku musozi wa Gakera Irubona. Rutunga w'imyaka 72 y'amavuko mu gihe cya jenoside yarakuriye icyo kigo cya leta cy'ubushakashatsi mu buhinzi giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Yanarezwe ko yayoboraga inama zigirwagamo imigambi yo kwica abatutsi no gusaba uwari prefe wa Butare abajandarume bakoze ubwicanyi muri Zari no hafi yayo. Mu kwiregura yavuze ko yiyambaje uwo mutegetsi akamuha abajandarume 10 bo kubungabunga umutekano w'icyo kigo cya leta yarakuriye. Yavuze ariko ko yababajwe n'uburyo abo bajandarume bitwaye kuko baje gukora ubwicanyi ku bakozi ba Izari n'abaturage, gusa ngo ibyo siwe byakabazwa kuko icyaha ari gatozi. Ubushinjacyaha bwasabye ko afungwa iminsi 30 kugira ngo bukomeze iperereza kandi kumufunga bigafasha kutabangamira iperereza no kumurinda gutoroka. We n'umwunganira basaba ko arekurwa akaburana adafunze kuko atatoroka kandi ko nta mpapuro z'inzira afite zamujyana mu mahanga. Urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro kuri ubwo busabe ndetse no ku nzitizi ku munsi wo kuwa 2 tariki 17 z'uku kwezi. Dr Venant Rutunga yunganiye mu mategeko na Maître Sophonie Sebaziga watangaje ko bagiye gutegura urubanza mu mizi. Ni urubanza ruzakomereza mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka rukorera mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Jewe ndi Ntwari John Williams. Nyuma y'amateka magufi y'uko byagifashe umwaka ushize kigera mu Rwanda natangiye kuburana, ubu none tugiye kureba aho urubanza rwe rugeze mu gihe cya none uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022. Ibi nabyo turabigezwaho na BBC n'ijwi rya Amerika bakurikiranye urubanza. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'icyo gihugu rwakomeje kumva urubanza ruregwamo Dr Venant Rutunga wahoze ari umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi cya Izari. Yakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyaha cya jenoside. Bwana Rutunga yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi mwaka ushize ngo akurikiranyweho ibyo byaha we ahakana. Umunyamakuru wa BBC Ibyo yakurikiranye urwo rubanza adutegurira inkuru ikurikira. Venant Rutunga yabwiye urukiko ko ibyo byaha byamwitiriwe kubera umwanya ukomeye w'ikigo cya Izari yari arimo. Avuga ko nta mabwiriza yari yo yose cyangwa se amategeko yigeze atanga uwubwe cyangwa se undi muyobozi uwo ari we wese muri Izari yo kwica abatutsi. Muri ibyo byaha byose aregwamo ibikorwa bitandukanye birimo iyicwa rya bamwe mu bakozi ba Izari n'iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye hafi y'icyo kigo.
Ibindi bikorwa ni ugutanga ibikoresho gakondo byifashishijwe mu kwica abatutsi, gusaba no kuzana abajandarume n'abasirikare bakoze ubwicanyi muri Zari no guhemba interahamwe zakoze ubwo bwicanyi. Rutunga yavuze ko yagiye guhuruza uwari prefe wa Butare Sylvain Nsabimana wamuhaye abajandarume n'abasirikare bo kurinda umutekano ngo kubera ibitero by'abashaka kwica byari byugarije icyo kigo. Ubushinjacyaha bumurega guhuruza abajandarume n'abasirikare baje kwica abatutsi bari bahungiye muri icyo kigo no mu nkengero zacyo. We ntahakana ibikorwa by'ubwicanyi byakozwe n'abo bajandarume n'abasirikare muri Zari, gusa yabwiye urukiko ko atari cyo yari yabazaniye, ko kuri we yabazaniye gukiza abantu kandi ko ibikorwa baba barijanditsemo babibazwa bo ubwabo. Yavuze ko atagomba gukurikiranwaho icyaha cy'ibyabereye muri Zari ngo kuko uwo yatabaje ari we wari umuyobozi wa prefecture ya Butare Sylvain Nsabimana muri 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha kubirebana n'izanwa ry'abo bajandarume n'ibikorwa byabo muri Zari. Ubushinjacyaha kandi bwamushinje gutanga ibikoresho gakondo birimo imihoro, amasuka n'ibindi byakoreshejwe mu kwica abatutsi. We yavuze ko ibyo bikoresho buri gitondo byahabwaga abakozi bakora isuku muri Zari kandi ko atari we wari ushinzwe ububiko bw'ibyo bikoresho. Rutunga n'abamwunganira babwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso ibyo ari byo byose ku byaha yaba yarakoze. Arangiza agira ati, nyakubahwa mucamanza, nabasabaga ko mwagerageza kureba ukuntu jyewe na parike mwadukiza rwose ukuri kukajya ahagaragara. Urubanza ruzakomeza tariki 19 z'ukwezi kwa 9. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. radiyo ijwi ry'Amerika ikujyane mu Rwanda noneho aho Bwana Venant Rutunga uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari ibihimbano, agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinjacyaha. Eric Bagira ubusa arakomeza. Asoza kwiregura ku byaha aregwa Bwana Venant Rutunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanyacyaha ku cyaha cya jenoside. Aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora jenoside. Yabwiye urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko ibyo byose nta byabayeho, yewe atigeze anatanga amabwiriza ko uwo ari we wese mu gukora jenoside. Abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi Zari bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi. Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri Zari. Asobanura ko umwe yari Kigali undi yarirukanywe adashobora no gukandagira mu kigo. Avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda. Umwe mu batanga buhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse abatutsi. Rutunga akabihakana, akavuga ko abakoraga isuku babaga hanze y'ikigo kandi nta mukozi wa Zari watangaga ibikoresho. Avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'abashinzwe ububiko bwabyo. Rutunga avuga ko hari abatanga buhamya bavuze ko baje kwica muri Zari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo. Abwira urukiko ko muri Zari nta bariyeri zari zihari kuko hatari hanazitiye. Asobanura ko hari bariyeri itarakoreshejwe. Avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa 5 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza i Butare kucyo kujya kuzana abajandarume bo kwica abatutsi. Rutunga avuga ko yari yagiye kutabariza ikigo. Yasobanuye ko wari Prefect Nsabimana Sylvain nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka wa 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha kubirebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Zari. Avuga ko uwe nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano. Ati nari umuyobozi w'umusivile kumpimbira rero ubumenyi bwangira icyitso, nta bumenyi nari mfite bwangira icyitso kuko nanjye narahigwaga. Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora ibinyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba. Araburana avuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 1991. Akavuga ko atigeze yanga abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departement ye. Yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga. Avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Zari. Gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5,000 bateye, hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na prefet. Ubwunganizi bwa Rutunga buvuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatanga buhamya bamushinja. Bukavuga ko abo batanga buhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye.
Hari bamwe mu batangabuhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi, inzoga, inka n'amafaranga. Rutunga arabihakana, avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite, agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze. Ku cyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvain wari prefe mu rukiko rwa Arusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari, nawe akumva nta kindi yakivugaho. Asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha burana babimugeretseho baramubeshyera. Yavuze ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero. Asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'icyitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe azi umugambi wo kwica abatutsi. Bavuga ko abaje gutabara nyuma bakica aribo bagombye kubiryozwa, bagasigara bibaza ku bubasha yari afite ku nzego za gisirikare kandi yari umusivili. Nyuma yo kumva uruhande rw'iregura, umucamanza yanzuye ko azakomeza urubanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu mwaka ushize nibwo bwana Venant Rutunga wayoboraga ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitatu: icyaha cya jenoside, icy'ubufatanyacyaha muri jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.